Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. आलु रोस्ट हामी Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. चुपी डान्स मलाई 2:30 बजे फोन गर्नुभएको थियो त्यहाँदेखि धमाधम भइरहेको छ मेरो मम्मीलाई Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. यहाँ हाम्रो बेलुन फुलाउने पार्टी खै यता मुख हेरौँ Happy birthday आज जन्माकी छोरीकी आमाको मुख हेरौँ सुत्केरी Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. भेज भान्स चाहिँ हाम्रो भाउ नन भेज चाहिँ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, हाम्रो मामा happy पनि आइपुग्नु birthday भयो to you. हाई भनिदिनु मामा एकचोटि Happy, साइडलाई happy birthday to you. Happy birthday to you. नन भेज भान्सा पार्टी आज Birthday, happy birthday, happy birthday to you. ठुलो योगदान छ आजको कार्यक्रममा यो आज मसँग इटरी गएर केक लिएर आएको Happy birthday to you. Happy birthday to you. दुई तले Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. खोइ त Happy पस्किदिनु आफैले birthday बिना to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. भइगयो त भइगयो भोलि आज अलिक त्यस्तो हात Happy फालेर birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. भन्दैछ नि Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. लाग्यो Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. दुई तले ड्याडी यसलाई दुई तले भन्दो रहेछ ए दुई तले भनेको यही हो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. यहाँ हाम्रो राई माइला पनि आइपुगेको छ Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
केक काट्नु पर्यो भनेको हाम्रो यहाँ केटाहरू होइन यहाँ रोस्ट बनाइरहेछन् ल अङ्कल यता आउनु म यहाँ बस्छु ओए दाइ आइज न गरिराख ल छोरी कति तले केक अरे कसले ल्याइदिएको हो ए थ्याङ्क यू तिमी कहाँ गएको यो भान्जीलाई चाहिँ के ढोक्नु पर्ने हो त्यहाँ बस न पूजाको छेउ दिदी त्यो मोमबत्ती निकाल्दै न मोमबत्ती निकाल्दै कि सुन न मोमबत्ती निकाल्दै अनि केकलाई सरक्क घुमाइदे त्यो निकालि नै दिएन भयो क्या होइन उताबाट काट्ने होइन नि त काट्ने यताबाट हो क्या सुरुमा पहिलो स्टेप काट्ने हो त्यसपछि दोस्रो स्टेप हो ए पोख्यो Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. यसको सबैभन्दा ह्यान्डसम मान्छे 6वटा गर्लफ्रेन्ड बनाएको र गाउँको ग्याङस्टर मान्छे हाँस हो देऊ देऊ छोरीकै छेउमा बस्नु पकाएर यतिखेर आउँदैछ यो यो पनि आयो त कतिखेर आइस है होइन उहाँ घर आउने बित्तिकै यहाँ आएको हो र युट्युबमा कहाँ गोविन्द भट्टराई छ मेरो गोविन्द भट्टराई भनेको पासपोर्ट र नागरिकता बाहेक केहीमा छैन छोड्दै भनेको यता म पनि आइस
ए अरे के लास्टमा माइजूले के माइजू कुन ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो कहाँ हुनुहुन्थ्यो क्या आएको पैसा त आएको पैसा त कहाँ छोड्ने त्यहीँबाट यत्तिकै भित्र Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. खाना बगालेको अघि भोलिको बाकाइसके Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. अनुहारमा भनेको आइसक्रिम भनेको यी आगा खाइछन् यी डल्ला Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. हजुर Happy birthday to you. Happy उसलाई केही birthday छैन त्यो to त्यस्तो उसले you. मतलब नि गर्छ Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
टिका लगाइदिनु भयो अङ्कलले बुवालाई राधेश्याम गरिदेऊ ओ ल ल पूजा लभली सर्ट कुन फोन हौ OnePlus खत्तम फोन युट्युबबाट कमाएको पैसाले किनेर राणा तेललाई पनि दिएको तैँले पैसा दिनु पर्दैन है केटा त युट्युबर हो केही थिएन युट्युबर हो होइन एउटा लाइभ गर्दाखेरि केटोले नभएको पनि $2-4 थापिहाल्छ त निकाली तनाव भयो त नि के इलिगल त्यो गरेपछि के ल सबैलाई दिए त केक दिदी केक काटिसक्यो अब हाम्रो दाजु नन भेज भान्से पनि यहाँ किच्चा किच्चा दाँत देखाउँदैछ भोला खाएको दाँत मलाई चाहिँ फेरि भोला खाने मान्छे अति पटक्कै मन पर्दैन हाम्रो युट्युबर भाइ पनि आएको छ यहाँ के अरे ठ्याक्क मौकाले जुरायो भाइ पनि आइपुग्यो छोरीको बर्थडे मनाउन यहाँ यता यो के अरे ए भाइ अभिषेक नेपाल चुपिडन अनि यता खोइ ए यता दिदी हाम्रो मेन कलाकार यो मेन कलाकार कस्तो मान्छे रहेछ माइजू दार्दै हुनुहुन्छ होइन होइन भिडियो बनाएको मामा मैले बोल्नै आएन क्या माइजू के भन्नुपर्छ त्यसलाई खाँदै भन्नु ए खाँदै मामा एकचोटि भात थपौँ ए मामा एउटा रोस्ट अस्तिको रोस्ट मिठो कि अहिलेको रोस्ट मिठो ए अनि अस्तिको त मिठो भयो भन्दै 6 प्लेट 7 प्लेटमा खानुभएको थियो तपाईँले त मिठो हुन्छ त आज चाहिँ मिठो हो अय्या सरी खुट्टा गिर्छ यसरी हाम्रो छोरीको बर्थडे सक्यो मान्छे हाम्रो भेजिटेरियन मान्छे केही नगर्ने
हेलो हाय किन भाइ बुझिसके भान्जाले चप्पल लाएर आयो भनेर होइन अलिक सेन्ट आयो कि अनि त्यही भएर के को सेन्ट आयो माइजू हो सुरको अनि पसिना आयो अघि आइकन ठमैया हो भन्नु भएन ठमैया हो छेउमा दिदी रोस कस्तो छ बोल्ने फुर्सद छैन कि तँलाई त आज पनि त्यही हो भोलि पनि त्यही हो होइन के भयो यहाँ के भइरहेछ यता वाउ छोरीको मनपर्ने होइन यो छोरी ए छोरीलाई हालिदिनु न मम्मी यत्रो धेरै छ रोस्ट हालिदिनु छोरीलाई छोरीलाई मनपर्छ हाल 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 तर फ्याँक्न पाइँदैन ल छोरी कस्तो छ रोस्ट हेरेर चाखेर हेर त हो मामा बुवाले ल्याइदिनु भयो तिमीले कस्तो छ चाखेर हेर त छोरी यता हेर के हो यो के हो छोरी त्यो नाम पनि खानुपर्छ है